On the 4th of April 2024, during the Khasi National Awakening Day, the Khasi Students' Union Central Executive Committee, led by General Secretary Donald V. Thaba, called for the release of two of its members, Shanborlang Shati and Misadabs Kemble, who were implicated in the recent murder cases in Ichamati on the 27th of March 2024. Addressing reporters today, Donald V. Thaba raised concerns about the police's actions, questioning why the KSU president of South Khasi Hills Circle, Reebok Dingdo, was not arrested when he visited the Sora police station during the day, yet police searched for him at his residence the previous midnight. Thaba warned of further action if the police continue to accuse and detain KSU members in the future. The Khasi National Awakening Day kamdei tang kata sngi ke ba ni rakhi ba kan penkedit thia ya kri ke je kri ke jengi por koi nrei kedai ru kata history paket ngo cek nriu ha ka ba long ba kan ni sngi ni tip ni wat jing tip ke ai ke baja ha ke history ha ki menor ha ba de ke je nriu mangila panong ba ke jingwan thombor ki banabar ningkong pa khmat ha ba ki bor sarkar ba klan tampo prathei ka ba gi ong da ribilat ka ba Yong haktin pareng kasan de basak sinda United Kingdom kawan ban yartma ya kebri ngutram ban kamtam hapo hima kasau pra la ile persha lem ka hima slong ban hima maharam kunta terter kile sei dikitiar ile ki jung ki ben kun persha ban kening sedang hi ka sedang hapo nong klau ha kening si sa terik yong ha perspa kunda ya kaladan ta ka jengi kun persha ba armut ki spai na po ki karibilat kila kelonyap lor ki tuwi ki spai Yolesi ba ibrug bedon na sarkar ki bedon politics berkunta terter kim sudan su kata ka jikit kli kata ka jing sou na munta kari beje indriu ba kunu ke history kala ban commander ya kalau wi beje indriu andrei kila perkhat baik tangai lebih sinan kebemut ba kani ka sngi kamdon relevance su pati aga jing shan na kalian ki isu ngila ben ba ngin pelong no ya ka sngi kersiuri ha hangti ko clear ko east and Chelsea district ang paningkong nakaliang ki nong jalam jung ki isu East Hills District minute kilali punya kendu yu DC wong ka syong hong CU kilali punya kendu ru yu CU jaga election committee berulong ba kam nilai lada ngating ngundon problem naka election committee lada district administration kam don problem district administration kala ai ya ka permission kala ai ka verbal assurance ban ai ka permission ndrei hagini dia sngi kala khang kala cancel no yang permission dak ba aida ba kadang kene ka model code of conduct itu nomor bagi ai kata kadau kam nilai yang ni ndrei nakaliang gujungi ngiwat we gilat kinti be kunu ban pesngau yang bagi social media ski pajba ya dan kam jong kene ka sngi kersiuri ani kam dei issue ka ba ngin so plane ngin tong kan long ka ba thamai nomor dan ganu gajing jahi nadu i senam di bamswa hingi latip ba targeted group kan dei KSU kamut ban sakem ningkong baik kini baik di kota KSU la don kanu ka jingja ka ba ha ka ba kandan ka jingya kuhu pedang gi dekhar bagi kasi lani teng intip yo di para dekhar ru ndre mesau di dekhar intip baik ilalong anticipate baik ba targeted group ningkong ha ka sarkari kande ka KSU compare dikili entah ndre mangiru yang ka nongrem bat mutlai hi menen ngiralit bentur bagi dekhot jungiru lali kilalik kamtam gitu berasa keran yang kilalik kelawan kerang ini yang kinyo kem mentah ndre jeng kili kalong belengok pada kalong apa lalik ban IT kem tu menen de balik kem da de $1 million question ya ke police department lik kenra yu ribok mapo yeng kimyo siteng senya piknya kenra ndre men du lalik pada mesti men syai di IT hi kem satu yu jeng kemu jeng ki mde ban kem de ban lek de komai ru ketar ko de ga wei ga ba mengi hap man son ke ba mengi nisngo kolong ba ya ka sokar nai pen jenjar su nai pen terha su i depot nomor ba lada pidang yai beteng si ai beteng kemni kemun mengir ni lamla mesngap ban hapan sim da ki sinjam ki ba la ban keta ba ya ka lon order bat ka ban terha kala bat ya ki bo sokar